Clear. Defender. Back number 17. Of Mapum Gatam now longer. Clear sali hitharan. I will throw in here. Go. Sali hitharan. Go safe side. Then the line sali. Sali nang yaw di hitharan. Kanini je. Then sali. Good top look. Tangkhul Express Back number 8 na goal good long range shot he. Goal winner. Kadava to hey. Goal kiki aba. Mapum good na kuidali. Keeper. Back number 20. Mapum good na goal kick. Middle A. Pasang talay sa mire. Awila. Talay ng real lay. Team condition talay matamay dang real milo. Clear side. Real lay. Talay ng real minroko. Free kick. Chahong gadam na long kuidali. Free kick. He chahong. Correction aka saming aye. Away semi-final football men's football match radically li. Mapum gadam na long way. Scorer Akashida eina back number 18 score say the mikhavai ni kaji Amei mamshung samane. The scorer of Mapum gadam na long we call G back number 19 Wotem Shimre. Back number 19 Wotem Shimre hina score gasane. Away score line he 1-1. Mapum gadam na long 1. Chahong gadam na long na score salaga. Men's football match semi-final he matalak ina ngamilish delay. Hello. Okay. Ball boys. Alright, semi-final day. Real da glili. Semi-final real da glili. Ball boys sami da glibing ji. Ball boys sami da glibing ji. Not me promise ji ungshungwai apam hiliramilo. Not me in a promise tag hai ji ungshungwai apam hiliramilo. Ball boys. Ball boys of this match. Men's football semi-final match li. Ball boy sami da glibing ji. Stage chili report samilo.
Ball boys ping thak me dai li yong ramilo. Ball boys ping pak dai li yong ramilo na thumi atami dali shi thai ne chen na thak me dai li yong ra la ga na thumi price ra khoi me lo. Yes, yong mi lo. Je gi ne songa ye. Ball boys ping. Ball ga tonga atum da collect sami da klei ne pa khoi mi da klei ne. Ball tangan kembali sali situ le. Bas milih situ le. Jangan kulek. Bas milih situ le. Throw in again, throw in for Mapum Gadam Lalong. Back number 8 na kuy kita le. Thalai ng real situ le. Team kanenis na. Team spirit le laganal. Ngariya mi daglay talaga. Troll. Out trolly. Wuivang khalei wuivang na. Throw in hi sali. Chahong kulen kadam nolong na. Kuy kita le. Ball hi chahong kulen kadam nolong sindali. Clear. Keeper of chahong kulen kita nolong na clear side. Goal hi ball hi kuy kita le. Mapum kita nolong na corner kick kuy kita le. Corner kick. Back number 7 of Mapum kita nolong na corner kick kuy kita le. Chance ko le. Kena wuivang. Ka balaga na back number defender of Mapum chahong kulen kadam nolong na kuy re. Long range kick. Easy catch for keeper of chahong kulen kadam nolong. Sa kanamalo na chile. Kanina ishiwui. Lami kita keeper sewe. Ketong block sak sewa keeper sewe. Dalang ng red le. Ball ji pass ka samilo. Ball dali shithere. Ball boys ping na. Ball sampangai ka hiba ka kuiramilo. Ball boys ping na ball ji sampangai ka hiba ka kuiramilo. Lot leader. Ball boys ping na. Ball ji sampangai ka hiba ka kuiramilo. Throw in hi. Mapum kadam nolong na kudali. Awala throw in hi. Mapum kadam nolong na kuli shitali. Tim kanini sinam talang ng rami daglay tedaga. Ring paye. Almost. Just power china. Katiyaw ko hibak ayawak shok may sija ko zanggi gaji. Matalaga na captain back number 10 Mapum kadam nolong strike salaga. Shoot salaga. Ko ji changnak kina matsang ture. Itum gutang na mulong gutung lagi na yang gahaya ko atam sa gahaya na defender collectibles ping na matalaga na defense sangok da matalaga na ngariyaw mi lisidali tatali pass milisidaro back number 19 li pass milaga. He goal kick. Dalagin ng real lisit lay. Team kaninishi. Team spirit khalei. Nanishi win at hitli ko. Spectators ping na yang laga nanishi kang real taye gaji. Bao mirat lay. Jena chi kang sang milak lo gaji waina. Nanishi li. Ring pa pang shok lay. Team spirit lay da khalei. Nanishi nang real jitay da khalei. Kang atay team na tamgoy gabay shukul gabay atam ne. Jena
ningshiya kayang ring panat le ko ko ningshiya tan te ko ko ji hi hang ji phun le ye ko atam sang ngok li shi le ye defender ko atam sang le Chiva, long range shot, keeper na yonsa quere, kicker ning kamong maleilak da to quere. Alila, oh, throw in he, chahong kadam na lang kuli shit le, clear sali shit re. Free kick mere. Ball khanga pai khanga chane hen na kha ju wang de feel de klene ning ma tiang rok se yang da kai ping ring pala ngai thum de yang kui se easy catch for the keeper of Mapum katam nawang pass mi nishide goal to goal khang reo ji ari na thai de le ye Ronglos Rila out. Throw in he Mapum katam nawang khudele ye. Clear sali shitare. Pass mili shitale. Back number 3 of Mapum katam nawang. Nah. Katak laga out chokaire. Mtalay nang riyam mili shitale ye. Mtalay nang riyam mili shitale ye. ningshiya team knile. Keeper na goal kick sa mere. Ball tali shire. Keeper na clear sali. Awila. Goal katak laga out chokaire. Goal katak laga out chokaire. Goal kick Mapum katam na long na. Kui gida le ye. Matadali opponents matang waktu lagi matalagi nang riang nang waktu lagi ko atam sang waktu lagi men's volleyball hi kayang versus Chatrik Kunong Rialaga Mai kayakha kayang basina quere. The winner goes to kayang katam nalong. Defender na clear sali shitere. Ball dali shitere. Clear sali shitere Mapum katam nalong defender. Ball ji kayang Tangkhul katam nawang sing de le throw in Mapum katam nawang mas na sing le throw in hi khud le defender ishi IDNBA youth secretary na pailak eina ayar ka thakshok mere pang na dal ye ngrau thi na dal ye state level players nei china atam satakle pai dam samai ge hi hangai chi thengai ye awila throw in hi Mapum katam nawang na khud le ye ko atam sak pai san le ye easy catch clear sak pai san laga clear sa mere out chokaire throw in hi Mapum katam nawang wini away match men's football semi-final match between Chahong
and Mapum Katam Nalong. Score he 1-1 lately. 1-1 lately. Atam Salashit lay. Atam Tangkhul Express Atam Salaga. Ayashokari. Goal kick for Mapum Katam Nalong. Okay, offside. Sorry, offside ni. Origi offside ni. Offside. Kiki Mapum Katam Nalong na quick lately. Out chok shi dere. Mapum Katam Nalong na. Out throw in he quick lately. Khalei ni throw sa mere. Clear sali shi dere. Player spin. Nathum nam thalai na ngam dak lei jithe laga. Malong kutung na da friends spin na. Hang sang papa ka jine. Ning na pe alo. Khni ni shi cha kam thatang yak dak lei ji. Ring phaye. Alu la matham dang ngam li shit lo ka ji hangai. Ko etem Mapum Katam Nalong ko etem salaga. Keeper catch sai re. Thalai na ngam dak lei. Keeper mathalai na keeper khni ni thana da lei. Go Talishidare. Okay. Technical change. Back number 7 out for Mapum Katam Nalong and 16 in. 16 tangai. All the press. Gajiji hang jipundale. Next men's football semi-final match. Semi-final match Jingshui Pashui players list Miraide Jingshui versus Langli. Langli Bashina Lakuya Mialo Jingshui Pashui eina. Hili list Batami Leye. Players list Batami Leye Jingshui Pashui. Talishidore. Tangkhul Katam Nalong na position man Talishidore. Block side. Defense side. Throw in. Jingshui Sambu Katam Nalong we. Jingshui Sambu Katam Nalong we. Player list. Jingshui Katam Nalong we. Jingshui Katam Nalong we. Player list is that digitalised. Jersey number 1 Nathum Aongshi. Jersey number 7 Kapangkui Pungshok. Jersey number 9 Leishi Aongshi. And the captain sir. Jersey number 13 Ramre Aongshi. Jersey number 20 Semi Kashak. Jersey number 11 Yumi Kashak. Jersey number 15 Najami Aongshi. Jersey number 3 Warjibam Kashak. Jersey number 10 Somibam Pungshok. Jersey number 6 Mungrehau Kashak. Jersey number 14 Ringmi Aongshi. Jersey number 8 Miami Kashak. Jersey number 19 Musotmi Aongshi. Hina first 11 nay substitute pingje. Jersey number 18 Horting Shang Kashak. Jersey number 17 Mushungmi Aongshi.
Jersey number 12, Wong Chan Pung Shok. Jersey number 4, Manori Kashak. Jersey number 16, Nganing Mi Kashak. Hina, Jingsui Katam Na Long Wei. Jingsui Katam Na Long Wei. Football, men's football players listening. Tali Shidorek. Mapum Katam Na Long Na. Ko atam sakoi salaga. Majang Rature. Majang Rature. Keeper na pass ko ba isalag clear sa Amei. Talang ng Real Lucia Leye. Kanina sim talada ng Real Lucia Leye. Keeper na kasay ka apay na control sa kuire. Kasay ka apay na control sa kuire. Bas milishi dere. Chahong gutam na long na. Ko atem sa kwai sa leye. Atem sa kwai sa leye. Defender of Mapum Gutam no long na clear side. Clear side. Catch. Palay na safe side. Keeper na safe sa kayo ni. Talo shit leye. Chahong Gutam no long na defense hali shit here. Ball. Talo shit leye. Pailak eina. Chahong kulen Gutam no long way. Keeper na to kuire. Chahong kulen Gutam no long way keep. Players na sinda leye. Paul sinda leye. Block say defense at leye. Free kick middle leye. Mapum Gutam no long way free kick ne. Pass milishi tere. Throw in for Chahong Kulen Gutam no long. Ball ji Chahong Kulen Gutam no long way. Sinda leye. Clear sali shit tere. Out chokai re. Out chokai re. Throw in for Chahong Kulen Gutam no long. Bas milish leye. Matalak kahya bas milaga. Mapum Gutam no long with keeper na to kuele. Ball dala milish leye. Mapum Gutam no long with keep back number 10. Atem salaga. Keeper li atem salaga macang rature. Keeper li atem salaga macang rature. Goal kick. Bas mtalai mere. Yang Ming rok lo. Physio. Vamilo. Kim kanini sina. Yang Milo mtalai Yang Ming rok lo.
langli basili request satlaye nasina nashiwui team we playlist ji nasi team we playlist ji announcing totally kram izamilo jingsi basili jithimi gai nei kana siwi mararangda nasiling right le yejena langli basi national ningshiya na ningshiya na nasiwi players list likha khuiramilo Hapogi shidere bas mili shidere talang reda leye bungdar no long na single le chahong na sing huire thadleye talang na ngang mil leye back number 3 thakla kaya player kat mapum kuntam na long oye defender na clear side technical change 17 18 in 17 out thalangin ng Riamilo Riamilo talaye players ping Nathum ningai talagin ng Riamilo clay discipline team spirit lilagin na Riamilo clay talaga kujong ka ningshiya kalaring paye ayun na jifa ta continue sa amin shitlo kasi hangaye Tangkhul kita nalong na ball di sing dalaye talu shit kijere defender of Mapum kita nalong na defense side to in hi chahong kulen kita nalong na khugit le dalaye itum gudang witness san room say chance ka hogal le ta clay ne Ezi keeper wuivang sakna maleilak to kwere bas milo shi khulei back number 10 na oh matalagina katakhavai call changkhwai sai khama changra thure call attempt ka saji mataye Basmi lushire ko item sakwai sallaye chahong kulen kitam now long we captain defender na clear side bolji chahong kulen kitam now long we missing the lay offside tire
full time semi-final match between Tangkhul versus Mapum Katomtheilak. Ngariaulaga score li 1-1. Score he 1-1 in a full time referee applause. Hamiri hugely key decides sanikla he team coach ping gala referee ping zangda decides ada extra time in ang riaunika penalty sanikla tiebreaker sanikla he itum aribam theringe China itumna hunaka decision wa tisudang rai sasai yariping mavakapei atam jira lishidaleye China itum gutong na yang milishitsei decision with should aruhi men's semi-final football match between Tangkhul versus Mapum Katomtheilak he tiebreaker in the decide sada ningshiya outens ping na scoring lemne mawase arena na leda khleya pam he na yangmichingda sei itum he live sa takle ne chena hiwa camera focus ka sali blog mavakapei kala itum he football match makubrangai chena crown ni ki pa ka machang bai mane chena itum ko tong na ka chawi leda khleya pam jena yangmichingda ga hi Nathum saikorali salak kana ka bone chena chilima wa milo itum khangyau tiebreaker sai itum rimpala na yangmichingda sase ga hi Nathum saikorali hangkhangai ne ningshiya competitive exam li changida gaya competitive exam li changida gaya participants ping
Actually, the first match, semi-final men's football match between Tangkhul versus Mapum Realga. 90 minutes we are only Mayira together. Tiebreaker Salaga. Decide side. Winner he Tangkhul Pasina Daire. First match, semi-final match between Mapum and Chahong. The winner goes to Chahong! Big congratulations to Chahong Nashia deserves salak and yigahane. Mapum mikhavai, maleilak. Nashiwi best discipline, game spirit and yangmichingda. Mikhavai nashiwi National yangmichingda model aksada. Nayo yan nakasada. Yang kuya national talay ng yangmichingda ningshiya.